Matam sini punsigi secret se. The secret to life is time. Matam se sizina bahayo. Matam sizina bahay rigay nang nangi life change trokani. Nangi life to progression lakani. Nangi life to growth lakani. Nangi life to nang athasaram na kaya matawakani. Nasana khanggadabadi. Nasana tawgadabadi. Aigi punsida progression lahange, change lahange, growth lahange. Ay se kaidawgani dudi. Nang se kaidawgani. Ngarang ginangdo. Ngarang ginangdo dagi ngasi ginang sina. At least 0.5% hingaralo. Nangi skill do oiba yai, nangi mentality do oiba yai, nangi perspective do oiba yai, nangi mindset do oiba yai. Makal kaya amalay nangi life to the change to biyaba, upgrade to biyaba, hangadan biyaba. Mayam dada, at least amaka kangalo 0.5% hangalo. 1% nete ko, 1% nete 0.5%. Adu din ang tawag mani. Ngamoy hay gano, excuse pi gano, excuse pi rigay ng may paoy. Level up to skande. Aduna. Nang nahugsig 0.5% kag numit amada hingat pangambado. Aduna. Sahi amada de kayam hingal kani. Sahi amato to. Nang patience yam na lay. Lay shu lay gani nang. Sahi mangada di. Sahi tarada di. Nang ipud sida upgrade kayam lakani. Progression kayam lakani. Change kayam lakani. Kalo. Life ay si simple loy bane. Yam tina simple loy bane. Ay gipun sisida nungay hangi. Ay si upgrade tawge, ay si afaba miya moige, ay gipun sisida, ay na fangingi po ta fangi hay taragani. Looy na breakdown taw. Matanggi matungin na time slow tok salo. Sige matam sida ay sitaw gani. Ay na, sige matam sida looy na sitaw rigay. Sige matungin na, looy na lakani. Matam se, sizin na bahayo. Matam ngay bakalo. Matam. Macam ngai rigay ng hona bakalakani. Macam ngai matungin na nang nasana. Tazaram na bakaya manang tarokani. Nang tazaroy, horok pa din ng may tide herakani. Ay nga maroy, ay tawba sungong nga maroy. Give up daw nga kani. Adubo, first 100 days to din ang test to wanay na kando. Aduki matang dagi, 101 dagi, nangi laughter. Improvement raw pa daw. Day 1 da nang nasumay na lerang manay habdo. Adu yenga pa matamda. Nang nasana impress taw gani. Nang nasana human na manataw wangang bagi. Sakti kang kani. Bis sa magi magundo kang kani. Bis sa magi mentality do kang kani. Punsihay sa kasyunate. Matam si sinabahiyo. The secret to life is time.